October ni somni nilai ni ania INP mezo channel atangin kan lo lo ma cheu China in hypersonic ral thuama in china wangin US angai athata lo view mai ton nai mai okas thla khan China chuan hypersonic missile lo tling takin a en chin nia hriatani a hei hi United States chuan adik ngei ni na poma China eroina phana sa hle ni tun lai khovel economy chak ber China in hypersonic missile ates rup mai hian US chuti mang ang ta hle maya Washington lama international politics clear tu te chuan China hian economic lam chau ni lovin ral thuam in tlan siak na lama po United States khu matum ni nan ngaya US chuan angai mo ta hle ni ma se atlai to mai thei Okas thla a China in ral thuama en chin chung chang kha report mu tura tam lo hlea communist ram ani angin China state owned media te thu chua bak China chanchin hi mu tura tam lo hle ni chu wangin kha minia ral thuaman en chin te po kha kim chang taka hriat na om mai lo India ram ang chu ni se technology an man tele turam tranpuina siam nge ti te thlengin chanchin bua kan mule choi narin om Okas thla a ral thuam China in en chin zinga nuclear missile tel ngei ni in US mit hiam te chon an ngaya an nu ma mu thei ang chu zir chiangin hypersonic missile lama tel ngei ti an ring nget bur mayani ballistic missile le hypersonic missile hi in nai tak mayania ma se hypersonic chung nung zok na chu hei hi ni van boruak sang le niama thlok theya position a in siam rem theizel boka hei wang hian atlak na tur hi hriata har em maya boruak a lo lam bud mai theya di thin lo Republican pachal US Armed Services Committee member Mike Gallagher chuan ti hian a soya tu nanga US hi akal zela hlemhlet na le eruk na kan uar zel chuan New Cold War hi communist China laka hian kan tlom pui mai dona ang China People's Liberation Army te chuan US ral thuam da niam rai tur ral thuam an pui renga America hi conventional le nuclear air strike mangin anti boy thei to don ti in China laka chak zo ka malaka tul thu war takin a soyani Gallagher hian rampon lama US technology man dan chung chang khwa kherna khau zok a phut boka intelligence report then khatin antar lan danin China company pakhat PTM technology anti China military ne inzom na nei chuan American software le precision machinery mangin khovela chip changka bersiam na Taiwan a andin ani oma heta hian supercomputer chips le hypersonic lama man chi engemo an siam thei ani ome China hian okas thla a ral thuama en chin hi azep tlat maya ma se eng tinemo Financial Times chuan a report thei ta hlau maya chu vele Chinese Foreign Ministry thu puang tu chuan routine test dan pa ngaya en chin na maya ni ti in thu chua asiam vele a ma sia phatna hian rina hlo lo hle ni heti lai hian China sarkar chanchin bu The Global Times chuan khamituma missile test kha phur lutukin lo report hlo maya China nuclear ral thuam chakna thil thara om tin aloziak kuo maya hypersonic missile lo chu thil thar dang om thein an ring lo vani chu maya lani lo The Global Times in okas thla a missile test khasoi chun zomin United States ril ru chetak China aya chung nung zoka in ngai tlatan hei hi hriat tirna ani bok ti na ziaka duai na lo ziak over ve devaniang Jinping ale hauten The Global Times editor hi an thak thuai mai theini The Global Times hian US India le ramdang China tana nok sakte chu a chetheyang perin a chua fo thina ma se thuziak lam hi an bon thei viau maya American le Indian steril rutne thei turin thiam takin an thil soitum hi akara an zeptel thina an editorial chiar zin phei chuan Indian pa tan po hian China lam support hi a ol hle don ni na lang ti hian ziak zela
China hian United States nena ral thuam lama intlan siak hi tru la tilova ma se aram chunga sipaite athom that hian US tana rem chan na tam tak om theite akiam vezelani China than chak zia hi enin dan ruala niloti hi kan riat angai technology lama US nena anin kar po azim ta hleya economy lama than meu chuan ral thuam lampo athang lo theilovani ti ina zia kani Congressman Gallagher Bokhan ti hian soya PTM technology company hi abul tan na chawalani company dangpo China military nena inzom na nei United States sa anla tam mai US sarkar hian heng company te tan hian dana lek ko ngai lo tuna chuan US company ten China company te nena inzom na an siam thin hi ti to pangai ta ni tin hetiang lam investment le research collaboration te po khuwa khirangai ta hle mai US company te hian an ram tan nge na an tho don China tan ti hi an thlanangai apakhat zok an thlang theya ma se apani chuan an thok thei lovang atibok hun masalama kan soifawang khan United States sa chuan congressman le senator tam tak te hi ramdang mi an ni thlua Muslim tam takan oma Chinese pon om ve tho tin sarkar department le company poimo athok tu te khu ramdang mian tam hle boka US thuruk hi apu chuak fo thina an technology tam tak chu China hian a hre thei zel ani in siam thaturin atlai lek to nina langa baka United States hi a in siam tha thei don lo pem om khom an ringot maya India rampo Bangladeshi ho tam na mun chu buai na atam na mun ani zel hi India hian China hi ado ne don lo ti hi achiang view ni na langa US me po economy lama up halo na satoa relo te nuwa ral thuam lama po akhum thuai rin omani Israel kutsuak mangin India in China ne naram ri aveng veta line of actual control LAC hi India le China ram ri soina ania line of control LOC chu Pakistan lam ram ri soina ni LAC lama boina re thei mi ulova in ka na thleng lem lo ma se ram pani ten malak na an nei rengani India chuan chhun le zan khochen waya po ram ria ven him theinan Israel siam drone changkang tak amang vetareng mai Israeli drone hi Arunachal Pradesh lama an mang photanga atul dana zerin mun sang an mang zel donani drone hian sipai le ral thuam tam taka chok thei dona thale zung mai baka sumle pai tam tak ahum thei don bokani Israel siam heron drone te hi tlang sang tak taka thlok kai theya mun niyama po boi chuang lo darkar tin an thlo tira camera changkang tak apai pon chuan real time image le data poimo control center lam athon ngal zung theiani tin Indian army chuan aviation vansang boruak lampo chakzo ka thunun tumin ma anla a aviation brigade thar hongin China lam ramri chu uluk takavil an tum bokani Major Karthik Gak chuan heron chungchang ti hian soya boruak ka thlok chia chuan heron drone hi apui per ome ramri ven himna na man nge chini heron drone hi fit sing thuma sanga thlok kai theya darkar somni le palia tanga som thum chung a thlok theiani synthetic aperture radar aneya wangin khochiat ni apo man thei bok ati India hian ram inches khatpo China ko ta pe ka tum lo bur mai bok sia LAC lam ven himnan hian sumle pai tam tak amang ral to ni kongpui lei airport airway ti ang chi zong hi duangin thatok lo ma se India chuan thei top chuin in kalpo na lama har sat na omlo turin ramri shula abei ve me kani China le India in kara in piak na military level nu nung ber chu October ni som khan nei ani to a in biak na hian ra tha a chu lem lova ang ram pani te hian ramri shula sipai singa atanga sing ruk ve anda me kani ole tuntuma kan chanchin ti chu khati zong kha ni sela zanin lama po Myanmar lam news kan thei ang tok to ka ti chu kan tum lenga kan channel min lo thlut saka min lo thlir sak zel turen thlir tu te
kan ngen chewani in za chunga kan lo me